Kajing Angnud ban pengkelai ka Wah Umiam ka berana katan terso hari district bahkan longkum kawei ni kijaka jngohkai pyrthei ka bapau bat ban kring sibun kinong jngohkai pyrthei bakin lech ketika jaka MLA Mawhati constituency ba Charles Marngar haringkat ka jinolang Dr. Celestin Lingdo lembar Deputy Commissioner ka Riboy Abilaj Baranwal haka santrik nok pra ikali penjurip ketika Wah Umiam ka bedai ka jaka ka itenat bat ka bedon jengkerman ban longkum kata ka jaka jngohkai pyrthei ka babiang bat ban kring ki babun Ketika jinglet jurip ketika Wah kadai hadian belada ban pelipat ba kata masa amar volkan kabelong kesnong umtenam haba keren silat thai kubor ba Charles Marngar ulong bau Angnud ban penlong kato kat naik benta ka Wah Umiam ban penlong kum ka fish sanctuary bat nalor kata ban penlong ru kum ka jaka ban kingling ulong ru ba kidon shibun ki jaka kesnong paper Mawhati constituency ki badoni ki jaka jngohkai pyrthei gas jongi Dr. Bom kum juru ba DC te ngilawan pe ye gani ka Wah ringkat bat ki nongkit kam jong ka grup hanglang tourism promoting society hakaba ngidon gajing temu ban penlong ye kan ka Wah kum ka fish sanctuary tiga Wah ka ba itenat pi ijal ka jong ki khamat sesiliang kedon gasnong bersik sesiliang kedon gasnong maurthut bat hakani ka Wah pi gajing khut jong ka Wah nangta ka ba nang tang iba kajing he jong ni ka thoi hang ni ke baladang iyo ban bu tang de kini ki ling ke baret ro mah klalong kawei ke jaka jngohkai ke ba itenan te kajing pelong ye kini ke festival kata he ke kajing temu kamut dang kajing lek kemen kumala keren meneh te kajing pelong ye kini ke festival ke ke promotion ya ke tourism dan ban promote ya ke tourism sport te hang ni mentang idon bat ngi sukmen ban kali yang jong DC ro lasim kia ni ke kam bat ye kini ke kam hi ngin kalau ikat bala ingin persang ban ya syakmat ban penkre igi DPR ba kiwe jeng don kam nak benta ban ora ke tourism spot nak benta ke jing mentoi jong ki pai ba no snong jong dong ka than ke jong hi bar kowe te ki ngi don ki jaka ki bebon ko molong mane ketiga hajarong ni maurthut ke don ke viewpoint ke internet ni ke tem tersola ne ke terso bali but hang ni ha ke snong maurthut hi ke don ke krem lembet ke don ke ksai bat kidon ki mauksing bat kum ta ter ki jaka ke internet adu kata dia kejing pelong ini ke festival ngai skam bakan onra sisa ya kejing mentoi na ke benta ki pai ba nong song snong ya selesai la sisngi dangi la don le se moh ban pelong tourism spot ikani ki pai ba ki layo ban bu ki dukan ki layo ki yo kam yo jam hang ni ban yarap ban tre hang ni kelong kejing mentoi nam tagi pai ba nong song snong tekni ke kejing temu nak yang jonga ko mu MLA jong ni ke than ban gentiu ya ke kam jngohkai pyrthei ke sen ke ban kong ke bangi persang ke bang ngimpat judon menor hapo ke konsensi ke jongi dengan ngai skam ba kumba chief minister jongi ngilade ban yekren ke por bat hapo house assembly rong la kren ke por dengan liang ke jong chief minister I sim ban ya syakmat ikni ke kam tengah don ke jingkan ban skam I believe in the leadership of our chief minister Shri Conrad Sangma. He'll do something regarding the fish fishery, regarding the tourist spot. We have so many beautiful places in my constituency. I believe under the leadership of Conrad Sangma, we can promote the tourism in this area. Ngadon kejingat ke baskamba, laka leadership kejingalam jong Conrad Sangma ringkat tourism minister ngilak ban lai ye kene kedong kathan ke jongi.